Thokozani sanibonani dumelang absheni and hello bakwethu ngiyabulisa bonke abantu abasemakhaya bonke abantu abaphansi kwamamayini bonke abantu abasejele ejele ngiyasupportwa kodwa hey ake niyiphathe kahle abantu abamnyama yazi izinto ezama i-video engiyibone umuntu ekhuluma nami esejele engibonisa ukuthi baphila kanjani hey ngeza ngifila ngitraumatized kakhulu. In one cell amadoda mhlambe awu 250 amadoda awu 250 amadoda awu 200 South Africa masela wafani abanye bawu 300 eselineli 1 abanye khona lapho hey into lethathayile into ngiyibona lapha ya ngafila sengithule nami ubaba wekhaya ngibonisa unkosikazi ngithi buka into ngiyibona la abanye abantu baba Roberts mobalala lapho into engizibonile ngibone kona lokho kunzima amadoda ngalanga phandle awayiphathe kahle uma umuntu wesilisa uyazi ukuthi usebenza ngale misebenzi le wrong ziphathe kahle bakwethu musani ukubulala abantu musani ukurape abantu mina ngiyaxeka ukuthi wena tsotsi uthatha imali kimi afterwards rape umfazi wami ngimbhekile. What is the main reason for that? Then bagwebe iminyaka 103 years usejele. Then uma kunzima ukuphuma ublame abantu ke manje. Abantu abaningi abasemajele bathi bona banedlozi. Yo, bathi umuntu into seridukla. Bathi bafakwe idlozi ejele. Kunedlozi eyafaka umuntu ejele. Lalela wena tsotsi. Wawuphethe ubudimoni wena. Awunadlozi lapho kuwe. Idlozi nje lisebenze ukuthi alikuvalele ejele ngoba lebonto uyabheda. Hayi ukuthi ubunedlozi besidlozi la kufaka ejele. Yeba kwethu alikho idlozi elifuna into embi livele ingane yakhe noma into embi ivele umuntu wakubo. Ayikho lento leyo. Stop being fooled by people outside here. Ziphatheni kahle uma nabantu. Thina sine experience yamadlozi. Oh abantu abafa bavuka. Mina ngafa ngavuka. So ake bathi mntanjwethu amaka ngiyazi idlozi more than umuntu angacabanga. Nanoma umuntu ekhuluma la kukhuluma uSathana I can feel ukuthi lo Sathana akunadlozi. Rightly before ngiyaphambili ngizokhuluma ngendaba yesilwane namhlanje. Isilwane yini isilwane mkhulu? Isilwane it is mainly into efika isebenze ngomuntu. Mkhulu ukhuluma ngani? Ngikhuluma ngezilwane elala abantu. Isilwane esilala umuntu. Isilwane uma silala asikhethi mfazi, asikhethi indoda. Isilwane silala wonke umuntu. Ene uma isilwane sikulala siyakumosha ngaphakathi. Kunabo mama nabo baba kade bathi abakade bona babethwele kudala. Labo mama nabo baba abakade bethwele. Izilwane beyifika zilale nabo basaphila. Then uma eseshonile uthe lezi ingane lezi ezakho uyigada la uyakhona futhi abafazi bakho. Then kusasa wena lala izinto lezi zinto lezi lala into yala ekhaya asekuthola kancane because of ukuthola is becoming norm in Africa noma South Africa as a whole. Ake singene ebantwini abathakathayo bathu bayaloya kamukandle abantu bayaloya bathu baloya serious wabona ninamoki wolethe inting bathu ne ba reheso re baloyi because of ekhaya bekulashwa abantu isangoma nomthakatha abafana. Uyabona mina ama next door wami ba lawyer straight mabeloya bathi bebathi ekhaya kuyaloya bathi ba 100 kibona baloyanga mara mtheke ratanga mudimi dismeni because of ebusukule ngoma abayigida emapona thina sikho. So umuntu mekuloya ethola ukuthi akakutholisisi kahle wenzani uthi uyaloya uthi ibona abaloyayo ngoba lento ayenzayo ayimsebenzeli imxake lento le ukuthi kanti lento le ayisebenzi kungani kanti kibululu iboba hawo. Manje there is ingane ekade kulama next door asekhaya la ngihlala ngakhona bayafika lengane le bayishiye nomuzi uma bayishiye nomuzi kulo muzi lo kuyathakathwa thina siyazi kahle ukuthi kulo muzi lo kuyathakatha retse ba handle ukuthi kulo muzi loyo ke ba loyi ba loya straight go tloa gale retse ba le batho ba tseba manje lo sisi lo wayehlala njalo ehlala ehlebela ukuthi eyazi lapha kuba kahle khwabathakatha yena engena kule ndaba lezi ukuthi uyathakatha lapha kanti akuthakatha lapha
Kuthakathwa kuphi? Kuthakathwa la kulo muzi lo. One day bashiya lengane nesikhiya, mashiya lengane nesikhiya, lengane yafaka umfana. Uma ifaka umfana ushiye kulo muzi lo nge-31. Bamfaka ngani? Bamfaka kulo muzi lo. Bamfaka kulo muzi lo. Hayibo. Uma engena ngaphakathi ethi uyoskepa le ntombazana, eodrophini kwavela enye into esabeka kabi. Eyavela into esabekayo, lo mfana phambi kulimi laphuma ngaphandle ulimi lathi. Ha tswale limi mushimane ku krempa. Ha mushimane krempa, umfana fainta kungathi umuntu ongathi udliwa amafitsi. Ulimi luphumela ngaphandle. Luphumela ngaphandle ulimi. Inwele zithe emfaneni. Ebone into angazange ayibona lapha kulabantu abazibiza ngabasindiswa. Mina ekhaya la ngiswa khona kuthakathwa kodwa umuthi okwelapha nomuthi okuvula inhlanhla yomuntu lento sazalwa nayo. It is something of which is running through my veins. From ukhokho wesine kanje ukuza kanje till kumina baloku basenza lo msebenzi lo. Manje uma umuntu othi wena uhlupha izilwane, kunezilwane ishiya ngaphakathi emagqekeni abantu. Njengoba lo mfana lo wabona le nto le kulo muzi loyo abakade bazenza bona o Mother Teresa, abazenza o Saint Francis base Roma. Leyo nto leyo ihambe naye. Lo mfana le nto yomlala ilale naye yenza into naye. Ene la ikhona iswaniswane singene khona akulotsholo. Hayi akulotsholo impela. Uma kulotsholo ingane zakhona zihamba nezilwane zifaka emzini wenu. Nalaba fazi bene bashada nibabheke. Mina ngacishe ngashada umunye bakwethu. Ngicishe ngikhuluma indaba zami. Muthi ubona road lon lawyer straight. Njwale umuntu onesilwane kumele alahliswe khehla lamakhehla. Kuzonke into ikwazi ukuthi ikhanye. Kune product omuthi okuthiwa isilwane. Isilwane it is mainly 2000 rand kuyimanje. Isilwane ngiyakuthumela sona. Uma ngikuthumela isilwane ufika ushisa ufika ugeze naso. Uma udinga namafutha akhona kuze umcida kugeza ugcobe ngalamafutha lawo kuze ukwazi ukuthi unuke kahle awusanuki le nto leya. Bese emva kwalokho uthatha impahla zakho ezifew ngithi uyishise isilwane. Uma ehlangene namafutha akhona is 2.5 ilahla into lekulalayo. Bese wena muntu othi mina mkhulu ngidinga ukuthi ungisebenze isilwane sisuke kimi mntanami ngiphathele imali engange 8000. Phatha something esandleni ngiphathele imali engange 5000, ngiphathele imali engange 10000 ngizokulahlisa isilwane. Kuzonke into ikwazi ukuthi ikukhanyele. Kuzonke into ikwazi ukuthi ihambele kahle. Uyabona abathakathi I need izangoma ukuthi zize kumkhuluthi ngizoyithwalisa. Ngidinga ukuthwalisa izangoma nokuphakamisa izangoma. Ngidume wonke umhlaba namhlanje because of ukuthwalisa. Ngithi ne-National TV SLWANI ifuna ukuthi ibe ne-interview nomkhuluthi just because of ukuthwalisa. So abantu bonke abadinga ukuthwaliswa nokuphakamiswa ngidinga izangoma zize. Sesaphela abantu abasiloyayo. Abantu abahlala ema-next door wethu. Abanye sibabhekela phezulu kanje uma hlele emzini yethu. Abanye sibabhekela ema-side kanje. Bathi bare lawyer mebaceda abantu bakhuluma manga bathi izangoma zatha kuyibona abathakatha. Isangoma sithakathi, inyanga ithakathi. Umuthi oloyang yila abantu abasonta kubo bless me God. Kube abafaka ama-heel baveze namathanga ngaphandle uma bakhontrola ugogo omdala na 46 amathanga avele ngaphandle. Athi uyasonta afaka igcebhezana. Kibona uthi aloya mbawo. Ubuthakathi umuntu uzala nabo. This thing I need ukuthi ngithiche abantu ngayo. Bese wena muntu oseLimpopo, wena muntu oliLimpopo, wena odinga isangoma, wena odinga ukuthwasiswa, wena odinga ukuthi into zakho zilunge, wena odinga ukuthi impilo yakho ibe ngcono. Ungizwe kahle. Kukhona ugogo oseLimpopo, kuthiwa uGog Manoshi. Gog Manoshi igama lamadlozi. Gog Manoshi Mahlodi Mapia kilibitso la tswalo. Gogo Manoshi Mahlodi Mapia ke ngaka ya MPEDI, originally mainly from Mammon Rasikhukhuni le ya nkosi le ya MPEDI ya bulawa ubhatata. Babuya maka ba re kgosi ile ke patata inkosi ethanda abafazi abula abafazi bona bathi ubhatata. Kodwa yazi history makeba yasibulala emhlabeni. Bese ke size ke kugogo lakho namanje. Ugogo is now based in Polokwane, IV Park, Extension 22, number 1, Sergeant Crescent Street. Kimalinteng. Ugogo Manoshi. Ngikhuluma nawe muntu osepolokwane, wena odinga isigubhu,
wena odinga ukuphakanyiswa, wena odinga ukuvela inhlanhla, wena odinga into zebusiness, fonela gogo Manoshi Mahlodi Mapiya. Lo gogo lo uthwasile, ugogo uthwasisayo, ugogo ophakamisa abantu ngendlela eyigubhu, ugogo okwazi ukuqinisa imizi yabantu, ugogo okwazi ukwenza izinto zenzeke. And I'm sorry to say this, but being truthfully, uma uselimpopo wahlangana nalo gogo lo uzojabula. Why? She's just someone simple. Hey, bengicala izimpilo nami ukuhlangana nenyanga so. Yazi inyanga zi-arrogant man. Inyanga hlezi so. Into khona umuntu ambheka mubi nje uswingile akalungile ukwatile nje awazi nokuthi ngathi unikelwa yini. Lo sisi lo uhleka yazi ukusiza nje ehleka mme wa Modimo. Ke mme walelapa awusizwa intombazana engenamuzi. Sengikhuluma namadoda ngoba ngithanda abafazi mase ngithi ukhuluma ehleka ngiyazi ukuthi senovele nje nifunde lo hlalo lokwakhe ukuthi hayi ngiyamrata msadi no stop it. Into enzakalayo ukuthi lo gogo lo uzokusiza originally from Gasikhukhuni. Ugogo use Ivy Park extension 22 based in Polokwane, Limpopo we ngaka kieo, Polokwane we ngaka kieo. Lena batho ba mkopane ke re ngaka shiona, ke bega le wena motho ya dutshing Tzaneen ke re ngaka shiona, abane le yona le founele mo fone le bolele naye ke ngaka ya lena ke ngaka ya o bereka ka setso. Ngaka ye ine manaka a ishumang ka ona gore lokishe bophelo ba motho. Ngaka ye e thusha batho bosigo le manseare. Wena motho wa o tswa maphalo le Limpopo Bolobedu, wena motho wa o tswa Shotrong, wena motho wa o tswa ga Mashashane, wena motho wa o tswa Bakersford, ke ba lena ka moka ba gekole ba Galabe lena batho ba o tlhoka dingaka ka Limpopo ka gore nna ke gole batho ba re mkhulu gole ge o nyaka o ka no lokologa watla ipsha ke re ngwana wa mkhulu oti o gona ka mowe o tla le thusha ke ngwana wa mkhulu oti o tla le thusha ke ngwana wa mkhoti ka semoya. Ke ba le wena motho le moletši thobela ke le dumediša ka moka ke re bona motho ke yo ashi ke ngaka wa thusha o tseba gore business ya motho e loke o tseba go lokisha manyalo le lena banna ba dipipi tše nyane banna ba o se tsebe go ja ga botse ka mola ka kekeng ya basadi o tseba go le thusha mo kreye nako e sa humanega. Lena batho ba go tswa moletši, lena batho ba go tswa Bakersford, lena batho ba go tswa Tzaneen, lena batho ba go tswa Venda ngaka ke lena batho ba go tswa Giyani, lona batho ba go tswa Elim ke ba le mabitso ka moga gore ke pleke tša ka gae tšela ke re ngaka shiona lo bongayo Inyanga yompedi ramagongwa tsama hans ngaka shiona e tla le thusha lo bonga Inyanga yompedi mkhuloti umuthi wesilwane. Ngithe kuwena usebenzisa ngendlela yokuthi uyawushunqisa ugeze ngawo yonke into ikwazi ukuthi ilunge. Ngaka ya Limpopo ge o nyaka go ifounela di number tša gage tša di humanega di re 072 618 2227. Ngiya repeata futhi inyanga le uma uyidinga it's 072 618 2227. Ke dibitsa ka 11 072 618 2227 izokusiza lenyanga le konke kuyokhanya. Siyabonga.